Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген миндә кунакта Германиядә яшәп, татар җырлары иҗат итүче Ирек Габдрахманов. Хәерле көн, Ирек әфәнде, ни хәлләрегез бар? Хәерле көн, исәннәрмесез? Аллага шөкер, рәхмәт. Сезнең хәер фатихада булсын, рәхмәт. Азатлык тыңлаучыларына таныштырып китәм. Ирек Габдрахманов тумышы белән Башкортстанның Бүздәк районы Яңа Актау авылыннан. Хәзерге вакытта Германияның Дюссельдорф шәһәре янында яши. Биргә ул авыруын эндокрин дисфункция ширен дәвалап булмасмы дип килә һәм шунда калырга мәҗбүр була. Ул җырлар иҗат итә. Бүгенгесе көндә үзенең YouTube каналын алып бара. Әйме, Ирек абый? Әйе, менә шушы җырлар дигәннән шигырьләр безнең җырлы язмыш проекты эшләгән идек бит инде без Казанда яшәп иҗат итүче автор башкаручы шагыйрә үзе җырлар иҗат итә тоже Гөлнур Галимова белән берлектә шушы проектны алып барабыз. Үзебезнең иҗат җимешләребезне чагылдырып барырга бер YouTube каналы ачтык инде. Шунда уңайлырак куеп барабыз бөтен иҗат җимешләребезне. Үзебез язган, үзебез иҗат иткән җырларны гына. Менә мин әле карап чыктым. Анда инде сезнең 2000гә якын язылучы һәм кайбер видеолар 8000 тапкыр каралган. Бу татар контенты өчен ярыйсы гына саннар дип әйтер идем. Сез аны кайчаннан бирле алып барасыз? Ничек үзегез генә оештырасызмы аны? Гөлнур ханым белән бергәме? Гөлнур ханым белән бергә иҗат итәбез. Җырларны, шигырьләрне ул да яздырып җибәрә. Мин үзем дә, техника нене үзем генә башкарам. Видео монтажларны, аудио монтажларны үзем эшлим, барысында үзем эшлим. Шушы YouTube'тагы каналны мин ныклап где-то май аенда гына башладым. Аңчыл бар иде, конечно, әкрен генә эшләп килә иде, но ныклап май аеннан тотындым менә. Ирек әфәнде, ничек уйлыйсыз? Бүгенге татар YouTube'ы нинди ул? Аны кайсы якка үстереп була? Бүгенге татар YouTube'ын мин әйтер идем менә әзрәк татар милли ашлары, татар милли бәйрәмнәре, шуннан туган тел темасын менә күтәрергә кирәк, туган телебезне саклап калырга кирәк. Теге артларын биргалап, тегенди мондай модный клиплар куеп кына, җырлар куеп кына татар YouTube'ын алып барып булмай. Шуңа күрә барысында дугаларны куярга кирәк. Менә үзебезнең шушы татар халкының тарихын куярга кирәк. Менә шул чагында татар YouTube'ы әйбәтләнеп китәргә тиеш. Менә аны кем үстерергә тиеш дип уйлыйсыз? Шул ук татар тарихы турында, белмим, тарихчылармы, яки ул дәүләттән булырга тиешме ниндидер бер карау. Һәм гомумән татар YouTube'ына ихтыяҗ бармы? Кеше күбрәк Instagram'да, ВКонтактеда, шундый социаль челтәрләрдә утыра кебек. Әлбәттә, Эльвира, менә уйлап карагыз. Табигатьтә, мәсәлән, бәбкә үләне генә үскән яшел аланда, яшел урында кеше бик карамаска мөмкин. Шунда гөлләр килеп үсеп чыкса, менә матур гына гөлләр үсеп китсә, кешене җәлеп итә. Шуның күк без дә үзебез менә шушы каналларда матур гына шушындый татар халкыбызның рухын, аның сәнгатен, аның мирасларын чагылдырган шушы материалларны куйсак, халык үзеннән үзе киләчәк. Сез үзегез менә татардан берәрсен карыйсызмы? Татар YouTube'ыннан кемнәрне карыйсыз? Гомумән кемне менә бездә YouTuber дип менә карап әйтергә мөмкин? Дөресен генә әйткәндә, карап караганым бар. Бер җүнле канал юк татарлы буенча. Бер җүнле канал юк. Кергәнем бар Татарстан, татар ниләренә. Шул әлеге баягы һаман да шул берней башка каналлардан алынган материалларны куеп, шунда татарлаштырып куйган нәрсәләр инде. Ачуымда килмәгәй, бер җүнле нәрсә юк. Сез анда менә шигырьләр дә укып саласыз, әйме? Һәм җырлар да бар инде. Кеше шигырь укыймы, тыңлыймы ул хәзер? Популярлыгы югала барган кебек тоелмыймы сезгә? Киресенчә уйлыйм. Мәсәлән, шигырьне былай гына укып, интонация белән генә укып куйсаң, аны бик күп кеше укымаска мөмкин. Әзрәк музыкага җайлап куйсаң, аның керәсең уже кайф белән анда, ниндидер кайф белән музыка тарта, үзенә җәлеп итә. Шушы кайф белән керәсең һәм тыңлайсың. Былай тыңлап, просто гына тыңлап укыганнар яки карап
Köbüsi gorap okumaýdalarnyň ablay muzika bilen tınlap kilip gireler. Köp kişi mine min iske alganym bar, köp kişi nejäli bite bik köp kişi tыңlaýlar. Irik efendi, sizning jırlaryny Gabdülfet Safi, Noydar Galimow, Firdus Timayev kebek populyar jırçylar boşgaraýmy. Jırçylar indi şiir ýa-ki ki ýazdyry bik kıybatga düşe diýip zarlana, lekin şuluk wagtda elleni baýyp gitken şagirler de görünmeý. Jır ýazyp tamak duýduryp bulamy Irik abi? Dürüsini aýtam men sizge, jyryny tamak duýduryp üçin, okşa işlew üçin ýazylgan jyr ul jyr tugul. Jyr şyga yürekden. Meselen nindidir kitwa şul kiге gorap şiir ýazasyň. Ýa-ise nindidir şiirini alyp goraýsyň da şu şiirge gorap kitwa, jyrtwa. Ýa-ise ikisi birge mine jyrly şunday kili jyrlarda okşa işleyim dip, okşaga dip tırışkan jırlar ul dürüs iş tugul. Min ýaşyrym batyryn tugul, min töje buşga beresim kilmi mine ýazylgan jırlaryny, çünki min ul jırlaryny deme variantlar ýasatyrga, minuslar ýasatyrga miňa bik köp akşa kerek. Min Germaniýada Rossiýa akşasy ýok, minem rubller ýok, şoňa görä min indi buşga beresim kilmi işlegen işimni. Olasy kilgen kişi ola. Ablay buşkagana bergen bik sirek kişige berem diýen berdim indi. Bik köp kişige berdim tuzu. Ýok indi ol bilen buşga işlenä turgan işte tugul elbetde. Şulay da mine bir jir, bir şiir aýtdyk. Köpme tura ol tatar estradasynda? Min oňsyn bilmeýim. Men işitgenim bar, daga şiirgine, kisiz nisiz şiirgine 15 000 tura diýip işitgenim de bar. Kisizgine, prosto şiirgine 15 000 tura diýip işitgenim de bar. İkini de mine garmunda, napример, dırık-şırık oýnap bereler kine, тоже 15 000 şulay diýip işitgenim bar. Emne siz kine nişik ýazdyrasy? Sizde muzikal kural barmy anda? Nişik? Bizning şoşa proýektimizde özümizning bik usta virtuoz baýançy, aranjerovщик. No, biz anyň bilen indi şu internet boýunça gana elimde jigitimiz bar. Ol ýardam ite, anyň bilen birge işlibiz indi. Şuşulay. Ýagny siz ana nişikdir ýazdyryp jiberasizmi diktafonga, hem any garmonda, hem ýa-ki başga muzika kurallarynda any işkertip bitirelermi? Biz ana audio motiv jiberabız. Jyrny jyrlap, mena şul tuşunda nişik jyrlana, şul tuşunda nişik jyrlana biz ana jyrlap şuşu materiallaryny jiberabız. Ol ana prosto aranjerovkana kuşaýyndy. Bu Azatlyk radiosunda Tatarça podcast hem biz Germaniýada ýaşap tatar jyрлary ijat etýüşi Irik Gabdurahmanow bilen süýleşip oturabys. Irik efendimle bir videoňyzyny garadym da, bir şiiriňyzyny. Tizgine gaýtyr ýollar bolsa, gaýtyr idem tugan ýagyma diýip okuýsyz bir videoda. Taňly galy şuny, big şad ol miňa. Tizgine gaýtyr ýollar bolsa, gaýtyr idem tugan ýagyma, bellür şişmelerin suwun içip, sihat alır idim janyma. Ýeşligime gaýtyr ýollar bolsa, ýaşy başlar idim ýaňadan. Banatlanyp ışıp gitar idim, ilham bulak gitken ýazlardan. Ütkenlerge gaýtyr ýollar bolsa, tugan nigizinde kalırmın. Kullarıma alıp toprağın, uga ýylap alyrmyn. Ahtyr Irik Gabdurahmanow. Irik efendi, gaýty ümidi barmy sizde? Nişik diýip mine nostalgiýa bar ol. Sagyndyran ite. Emma ulimda mine kim kütä minanda, napример, min onda goýtam. Mine ondan indi ýazmyş kütä. Min bitinde Rossiýadan big jiňil ýazmyşdan kilmedim. Min Dom Prestarelikda internetde ýaşap kildim 3 ýyl. Oýaklarym goraýanyp, indi şiri gangrena tarala başlagan idi. Munda kilgende indi mine Ýewropada alhamdulillah leşik etdiler. Şol indi eger munda kilmegen bolsam indi min dürüsini aýtam. Min ýa ahiretde bulur idim indi, birer
Şunday awur halda birer qayda yatar idim indi, ayaksız nişis. Nişik әлеге менә хәлегез ничек сезнең? Шир турында сөйләп авыр инде, шулай да менә бүген үзегезне ничек хис итәсез? Germaniyada meditsina bit güçlü, конечно, bilen minansın. No, min özümden opıtta bilmeyin, потому что minalar kilip koradılar. Minim işki organlar, yürekler, kon tamirlari, davliniler, bütün narsa normada, olar şolay bulgaç, olar bulay ettirip kullarına koydular. Kimlerinin, например, bik avur halda bulgan kişilerine leşiyitteler, meditsina bik güçlü. 2-3 günde yürek operasiya yapıp, 2-3 günde balinoyunu ayakka bastırıp kaytarıp jiberirler. Tağın olarının bir plüsü var. Yani olar kişinin özünün organizmi, özünün canı, özünün duhu küreşirge tiyişir bilen. Mesela mina prosto salkın tibi, например, nasmırık. Mina da rüşirge kirek. Olar mina ezrek şunda направление birek. Kişinin organizmi özü küreşirge tiyiş. Yani min daru içmişe, mina bizge yani eytediriye. Tamav düştü mü? Salkın tiydi mi? Barışık. Salkın bozdukta yerip kireli. Salkın tiygenne salkın bilen leşiyitlerge kirek. Bik avur halda min 300 kilodan artıp gitken edim min. Minim ayaklar kötermey başladı. Min baskan yerden jagıla başladım. Bilesiz mi siz şunu? Oturup ayakka basalmay halga jittim uje. Yattım karavatka. Min bit kadir uylap etem. Min bit kadir pastilge kalam. Mini kimler kötere 300 kiloluk kişini. Kimler mina ухаживать tuda suda uyladım. Vallahi Teala'ga ışanadır ibinde. Mina no nıgırak. Mina şu Kur'anlar alıp, dualar alıp okuy başladım. Özüm kulga aldım nişiktir. Allahu Teala yerden bir de bik muşnoylardan bütün derslerden atkazat ettim. Sahırdan, şekerden, bütün derslerden Maloşnidan şulay atkazat ettim. Elhamdülillah mina 2 yıl içinde 100 kilodan artık taşladım. Min ayakka basıp yürüyelmeydim hali. Mina soňky ölçew boýunça menim gidete 201 kilogram kiyimler bilen birge. Allah'a rahmet aýy. Özümden ihtiyar kişimde bardyr indi, maktanyp etmeyim, emma Allah Teala da ýerdem ite. Gülnur hanım da pastayanna mana onun bilen de biz sebezler turabız. Ulda bik nakpa dirjayt ite. Awur şagynda faydaly kiňeşler, özüniň nilerin bire, fikirlerini ite, bik nak ýerdem ite. Ul ýaklap rahmet. Bulay mында туганнарыгыз, нинди дә булса башка якыннарыгыз бармы Башкортстанда? Bilmem, belki Tatarstandadır, hem alar bilen elimtede turasızmı siz? Yakın tuğanlarımdan etiyim iseneli minim etiyim bilelim tede. Ona indi hazır skoro 90 yaş tula. Nıgala ibat Allah'a şükür. Enim vafat buldu indi gitti. 2008 yılda rak şire bilen ölüp gitti. Merhum buldu. Bir tuğan apam var Fransa'da yaşay gaydası bilen. Olar bilen elimtede indi. Şunda elleniga bir kilgelip de gittiler indi. Enimnin gaýlasymynda 300 kilometrde gana ýeraklykda gana ýaşy. Olar kile birilär. Enim özü Rossiýada, onymynda 40 millar Germaniýaga nersedir bulgan inden da şunda gaýlasymynda Germaniýada kaldy indi. Ozatlyk radiosu, Tatarça podcast. Bu tigi pandemiyalarni nişik kişiresiz anda şıgıp yürüler yokmu, barmı degende psikologik ýaktan awır tugilmi? Tigi korku bar bit indi, mine bütünübizde korkup ýaşaýbys. Korku var indi. Men indi birisiňe etkende men bit dykhatyny aparat bilen ýaklaýym. Fotoaparatym. Eger şol aparat tuktasa, например, menim ýürekde tuktargamyr. Şonuň üçin indi men miňa indi pandemiýa, например, big prямой угроза ýaşaýdygan köp, eger menen bilen şirlesem bitdi diýen söz bitinde. Saklanabız, maskany awuzdan, burunlaryny kaplaýbys. Erge baýa ol tigi hökümet maskalary mene jitmiş, şoňa görä özüm kul bilen spesial tigip takýan maskalar bar. Saklanabız ulay. Medisina mene bizge menim ýanga kilişip personallar
Bütün kişi maske bilen, ıstırogu maske bilen. Tatarstanda da, gümmen Rossiyada maskalarga, bitliklerge bik şiklenip hori bit halk kiyesi kilmey, uramlarda, avtobuslarda da kimiler, niktir ışanmıylar dep eytikme, lekin Evropada mene bu halk uzi da bit, uramda da kiyip yürüyeymi? Mektepte bütün jirde, bütün dirtki sattılar, balalar giyiriler, bütün jirde. Maskalar boyunca internette bir köp dezinformasyon taratalar bit. Mine mağardan tın alıp bulmayın primer. Mine kurseteler, mine tın alasan ondan tın çıkmayı, mine bundan su çıkmayı, tigesi çıkmayı, mızı çıkmayı. Maska kimi şey yersen mine nerse bulasın? Alman tilinde söyleşesizmi? Gümmen ne bu aralaşu nişek, personallar bilen, gümmen mene oşav, işu, kın kuruşte. Kın kuruşta ezerek bilemindim min. İştiğinlikine bilem. No, bula İranırga tilep karadım mı? İranarmayan nıklap silaşırga. Yoksa bitinde 7 yıl vaktitte İranırga bulaydı. No, anın için koyadır barıga, koyadır yürüge kerek, mekteplerge yürüge kerek, minim andı yazmaras bulmadı. Şu an kurayında min üstülümün taşlasım kilmeyi, taşlamayı şakmında min anı üstülümde tuğamın, üstülümde ulaşakmın. Şuna kurayında no, varalaşu, silaşu, şu internet aşağıydı. Ne eli demeytem şuşu internet barın deymi. Mine bizni bitinde bu karantinga uturttu. Biz başka ide oturuşçular kibekne, şuluk invalidlar nindidir. İden şığa almauşçular halinde kaldık. Hem mının nerse ikenin anlay başladık. Bu iden şığa almaunan. Koronavirüs bitinde ol. Allah'ı Teala tarafından jiberilgen bir sınav ol. Allah'ı Teala bizni sınay. Bu itele bizmi şunu yok mu? Bir minusunda kurmayayım min. Maske kiydirdi. Dürüsün etkende. Halka maske kiydirdi. Ol dürüs ettiler bitmine halk. Bizden naşar sözler sileytirgen ağızlarımız ne yapıp koydu? Şuraya bitindi. Gümür teharet almayan kullarımız. Ne teharet alırga iretti. Şuraya bitindi. Dürüsün şuraya. İrik abi siz hazır koyda yaşaysız ol. Gümmen o'zingiz gina yaşaysizmi? Ul bilen indi yurtma degende sotsial obyektmi? Nersa ol? Bu nindidir sosyal obyekt no bir zurguna bulmayındı. Bütün uslubiyaları var, duşu var, tuvaleti var, kuhnesi var, bütün nersesi var. Bütün uslubi var. Indi iki tapır kilip ukut yasap, kirlerini cevap, izenlerini cevap, bütün nerselerini işlep giteler indi. Allah'a şükür. Bu koyan finanslana? Bu şu devlet finansı mı? Minindanın organizasyasının ismini bilmeyin. No, şu Kızıl Kas yaklap bağayındır. Kızıl Kas yaklap şu pomoş, государственный pomoşturma koyandır. No, nimdidir organizasya şu yardım eteyindi. Yaşaw ruhsatı Germaniyada sizning bar indeymi? Paka yuvalı ofitsiyaline kagaz yok. Benim indi hazır şahsen neyim var, apikonum var, bitroir diye batala olmanda mına bitroir şu işler bile uzanımasıyla menin de özüm yeri almagaç bana şu sut bilen 7 yılga bitroir saylap koydular indi. Bütün işlerini ul işli. Eblemnek artistlar bilen aralaşıp turasızmı? Tatar estradası artistlari bilen. Koronavirüs başlangandan beri yok dişen de bula. Bizning indi o'sha uylangan konsertda var ya, biz yozgi Salyanka degan konsert tashlarmiz degan edik. 2020-yilning yozында bitinde ul konsertda kelib chiqma degan no artistlar tuz indi bir kelimte kirmeyler bir kalay elimtede yok. Anın şimdi bir kat elimtede turadi indi. Tatar dünyası, Tatarstan bilen elimtelerigiz üzülmesin. Şuşu ağır vakitlarda da Tatar jiri, Tatar sözü sizge yeşerge, sizge ümitlenirge, güç birsin. Selamet buluguz Irik efendi. Rahmet sizge bugünkü bizning podcastda qatnaşuğunuz için. Rahmat, özünüzge bek zor rahmat. Allah'ın rahmetleri olsun. İşen sağ bulayık. Tatarlar yaşarga diyeş, Tatarlar olar bek güçlü halak, bek güçlü ruhlu halak. Birişmeyiz, Allah verse yaşayız. İsenlik sağlık dileyim barşağızga da vatandaşlarga, bütün meni bilgen barlık yakınlarıma, icatımızını yaratışlara, hemmesine de isenlik sağlık dileyim. Allah'ı Teala isenlik bilsin barğızga da. Rahmat.
Рәхмәт тыңлаучылар, рәхмәт Ирек әфәндегә. Безнең белән бүген Татарча подкастта Германияда яшәп, татар җырлары иҗат итүче Ирек Габдрахманов булды. Сау булыгыз. Азатлык радиосының Татарча подкастын сез azatlyk.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында тыңлый аласыз.